macam-macam hazard yang dirasakan ada jentera keriuhan penaudonya bermacam-macam hazard yang dirasakan ada jentera keriuhan penaudonya bila tamu janji sejuta harapan urip saja mati bersama Allah ya Allah. Diletak janji sejuta harapan urip saja mati bersama lekenyan tanya lan hidung sumpai hani saja boleh kata legenyan kanyo lan hidung sumpai hani yang awal gombal belakang bila tak ingat hasil terbayar waktu dalam kubur lagi mensyarah bila